mal piguren nga sungliw sa kamiw di nakay nga siya all tawag na Sweden kaya nakabalment tergit mang kadamo mo ura program tergit mang diway kay back time di blani ba ko to siya on mara Mr. Jackson balborngi elborang irmang edo olmon mara ter program tergit. Okay, mal masole ko na du e balungel sweldo. Ngaga kwa not so kalko tergibel change tele temporgit na Kausischakl di topic nga has to do with out migration. Tiyan nga, domestic mal control issue leng. O kung tora toktang ngirmangeng abelawa population niya hemorrhaging. Wa namutuk sa control murdra ba ngeda mang diom lo saras ngi. Ngi has to be some kind of a solution in the offer. Anyway, mga ka atigide out the swing nga iliwit tigidel book. Tiyan nga title niya Revenge of the Pequots. Tigidal buka iliwi kora ma aklublek ba inspiration nga masengara at teknik so lang ikatuguk reverse tell out migration and more in migration madi mo supesana kay dik pas kami kora kay history tagidale Indian tribe East Coast clear Pequots Pequots sa mlekera Long Island New York at the time ralmer edele mostly tagidale British ma Dutch emle 8,000 a population ra tigidal tribe. So lang tamakaral tigal elel ada makaral malagal at tamir el molmong emornya resistance matamo dira chief retir engya start tamakamat. Look mo sing Indian warfare. Sa laborya makamad bol meregara 1638 hindi 180 el dil marangal gamdel 8,000 tel population na dimlad ram kamat mang 180 etikerte the tribe so lang by the time ra abol Republic Amerikera 1776 and the 140 amdel molmong en ma 1910 abol Czech and the 66 el Indians amdel medal tagidel el tribe tir so lang di minus leng tiagi daw ul. Hindi ka ate alraurior klo alabul hindi ka employment. So by 1970 mal di imol maasa madela. As a matter of fact nagtingil maasa Elizabeth George last of the Mohicans, last of the Pequots. Mangkal lagi dal maasa siya teng ameringil mo rang algel maselungal ka me drai nga seologi tal tribe gid le out migration am lang imiti abulu ya la ameringil la mar clear askuma Indian tribe amo vacant ya Department of Interior angu erulil mo park Timla namo dia kar other tal tribe ngagi dengan lagi lang kela skip power dak mase aday a return mo ra tribe try logisi a tribe regit mangangamle ng irmang open na Pizza Hut ringi aka station o siga aldu ulel revive tal tribe le namo dia kan adringi ditigam le happen man le tablol clol landmark ruling ramrigel Sira 1983, sila Bureau of Indian Affairs recognized Tirk Masi, Pequots is a legitimate tribe. In 1986, ngagi Skip Howard hara lawyer, at the fight ra federal government will declare Indian reservation as sovereign nations. Tiyang landmark history ra ablu ramrigel. Sige ra al sovereign nation at the start lo maktora makrol shobay. A hotel el Alsils ito ona spa at Norwich Cedar Hotel ona Foxwood Resort they own the biggest museum al Silam Rigel kagidel Skip Howard amlo hero kagidel adra a Pequot tribe batokor tireng irmanga lilut lo sigal du ulir madi enertir lolay el mo claim el tira member a Pequot tribe. Le tome sa benefit el mermang. Esel time ra 1992 mal open sa ko te clol hotel tir kela Foxwood
resort. Tigger rogui el tribal council am suga $750,000 each per year. Asumo the ordinary tribe member am suga 100,000 free medical, free tuition ra college. Tamla ruli tel bulu namongil, namoni ararangi ngari fire station, ngari police ngi. Matial tribe am lamagis. Tigida mal benefit riling agi del skip power the seral al win sa gida landmark ruling mas Indian reservation a sovereign. Emlo help pagir rogul tribe ram rigel emlo sabril declare tir sovereign open a shovar tir olgi sa igan mirablurir. Mang one man am le change la course ra history ra American Indians ra bluram rigel. El all time the bora gel reservation ng irmangeng ar adra tigel adram rigel alubat adra gal tribal elites mo kira city amla mosiga aldu ulel el mut mo ra tribe tir. Mang tiang amla flip el ang bike na mo kloa in migration to a point Kambes el tanama maladi in air tir ngari other claim logo adra gal tribe diak because to siga benefit. El all time itegid el Pequot tribe amla diversify into a medical technology, ma information technology leng telkom balir tira dimral moklo even though ngaringia issue til management ma in fighting leadership and ding stable although the armor tel mera tribe tir ma implement na morgi mangarang amor tel story ulagu ay sringir atar belau sel ngaringi at al rablu ma ap agagi dele esyoba ngarngi ma urior ngarngi ar ada di tilmei dia ka bergol dong itiga kertir lu ke trial el ospeango el korala ngaral dia melbourne nya shobai esolang tira al mutelmei matigida pinira imol adra gagi de lawyer le help para skip power a cote tel toram rigele mula se Howard proved that the sweetest revenge against your adversaries is not in war, but in patriotic rise to economic success. Ultegi del buga title niya Revenge of the Pequots. Tigal belel ada the misoril exterminated tal tribe. Hindi tulusper tal la ma Supreme Court ram rigele ruler til el sovereign nation. E ospera sovereignty lo lagi sa iganimir tir maradrira lilutel mura tribe tir. Tiang ngir mga ulak pusper ngil example lang. Gidel other belawas in a way gadgora American Indians. Tigal foreigners sa mil maatmed. Ruler gid ma colonizers sa Amir Shabal ma doy sa tigal rogul foreign occupiers sa belaw. Ang gid am as sovereign nation. May really issued mo siya kada magarang spiritual sovereignty gidel war American Indians. O lagi sa Siobay, parang lagi na out-migrate, almugtil may. Tiyang malungil example, to this day, sele bulurin lo kekrel dimlo 213 acres, at ang almugtil maududir lo maraut mara surrounding tribal namot 1,250 acres. Because ng namong ngila ikan na mira tribal ti. Ngal inspiring story atora out migration so the reverse out migration to in migration if abelawa mo si igana miringi mate alam mo tol mo rang lagid el ama future sige ta point ya ko naman sauli Jackson na malungil subject ka mo ng mga ari ako ra gusto Miguel tel do sa ni mi ka mo do ang garbo ba kaya ko amdas ri umla sa bluar nga ulan ka nga galadal ba Agulong malimang mo, paano olbira, ngayon, irura kayo mo ko, kutawara sa diaklutel mo. Kung nasa teller war niya, sa best example, tiya kita na ngayon. Tumlahat po. Speaker na ako muna kalas niya, 92 rada nga ngayon. Pangalan everybody. Aradang kira, at ngayon kira oriol, kira iray, kira. Sa ibang makwa, may kang almutong maklora. At one time, malam na ngayon, sitem lang nga, imiltar adan na ngayon. Imat ko, malgir subiling,
namugid lomdas sa elak na magarang return. Ya kur omdas sa tial beluam ng aural ngaringia maral belam na mo dia karata ni adire tialu lekrar kamiul mo utumra sel utmang gaklaw adire malo ngasir ngal ko. Segume sa reksir belau mai kal mondara utum lakra al ser belau ma kur ikal mo ko kwarra. Dirga gisa imol way segid ko imdado. El netokora magmadang albu temal ngaur sel mora ang gaklaw. Ulea katlong lela ora giblail mete tangaw mreda ngaw makarmong ang gaklaw madalong segid klaw adet motmak ya tsibra lu erblaw ngale ge kwal father nga ngil mil alla ka ruba ka tamngil amlor sel ngilu emgot ngilu ablar orol mosem got rusel sen silang eker segid omrelin mora adra ang gaklaw mtegid legal tukura albul temlot mag mo segid misa lorael timil kiti auto don mastrid rasuli itira wa utun mastrid ela tiagid 518,000 square meter makom dasos kom sa te astoria kose tiagid al asbel wel kuk mo segid kuk story gid ra kuk wa adanga agir dom dasa kuk tigal kal bebi state el didikar adrengi lagi do si was kum gara find the way lo luter til tiamak lo problem enggak kung mesig de kadimaran mo ngwenta. Kamu Kambes. Dia, betul sel out migration ulming issue. Ada kan sa oral mo out tial belur ar other bela ngal sel. Say gid ya. Ulming issue tele ulgo mo to koy mang klo rol mga rangkel di mom te ertil kal maral ng ada ka salman. Kada blo oil ako traw mila sen dia ka to koy sin rayagid el issue ablo oil betokol belura ablo adam la face mata kada mangarnya wal library el kamong el momes lo asay kahalak make out research lo asay sel kuk ngara alblo mil karal deal with this issue kada blo oil masadara wa Singapore ul mong direga sibedlo goro omes sarngi masubal uderngi especially tial national health insurance was modeled after Central Provident Fund, I think, Singapore. To import our workers in Mong, mal nga rin klunga la role ra Singapore. Mate incentivize role. Sibel wase anggel momong fourth role ngalaga al bestira tax pay gertir malu bangarnya anges or klol nges or kabalmentel mo ay dia sabi el gugo me sabang el presidenta ako sel approach ng address ra to era ikagidle out migration say memo do ngas aududet ang guk tara approach ungil memo do ngas aududet le ulmar ata o moral wa kwa megitanga merengala klalo au dudira ada dir kangario mar ada osi ka ngilti aleng arker belak mal ladrong okla msewan makadruli lo da kera incentive ra role support ra family remula apply remula sibedal more segid del 500 half a million square meters ra gaklaw national government lo arar merko ra rula housing or say rula ra mo say other ger mapaldaw mermula bili we have to move in that direction. Hindi ka sabi edal kukti wasi. Abi ere tang mongil marangal kita mora school return and may. We're pushing water uphill. So require political will, bold leadership. I guess it all boils down to wasi our leaders rigid tamagara. Say Make one more comment. Tagil tukora population study. Ngaria subject ra kali sa mga PhD ka ngile dan ngara. Ay gal bulwa giril study population. For example, Shabal, anabor nga issue tiling. Trigal adal mawodla. In the future mo das real mala pension fund tiling. Rola mal gere. Trigal mo replenish trigal ad aswal mo dami. Even sina manamor segid matamla banner cell one child policy, emla mo allow up to 2 or 3. Let Thomas mo say population na ngem indirect to wakla blu mar retirees sa mga sa kolekta udi.
kita belawa direct lo message gidren direct al top de girmanga official population study gid ma assessment tell out migration di do mesringil base ra gidren makol bulu laga the reverse tiang al ubaga trib slow down rigi in another 10 years tell belawa the state of mind al adam la mokira outside yang kemasal dari yang harmul tap tulu ko tiar rogil bulu leng sira bo dum regal isbanyol itu nilai gel utum mam sa sir governmental mang tidois mo mereka idois toyir mo isyaban mo mereka isyaban toyir mo amerikel idim na kabol tri ragal amerikel toyir din mergi lesel executive order high commissioner was ega amalut mo rightful owner a problem erbela government auto rightful owner mang ay gal utma gumo chegar record ng angar o gail basen tingam na moklalo tel government lebih robra ng arbabul kala timi robra ay gel foreign country lugar belo mang ngarnya ngakab all follow up particular ng adra a Facebook matriteri soil me madiagi tangari argo mulwase msay ba udito bay el aldangartiang ito o aratmet madabora abelan ngari atmed ang miswedel moria de kiri maguktarar atak mulwase e omom das wegel oreom ngordra egel udo do lotra ay gablal upgrade aralar adra asina masyabal ma Asia magidel gukti regular people adigas am marara a 1,000 square meter $3 million mla gurua markete ya government dia ka agora incentive ringin mel wasi asum comer belao ya gi miskali sergao langsung ke kiri ikut maklar rogul kontratalis esenteli ni muskam klokle homestead style ra tras legalmente abela mal dia kan esor ngil mora el agdo morselo logornia a presidente ruasi mangara udir tirgam sel go mesirin ko to problem kadam larulis en major employer government terbela ul government terbela undi al sal focus rigidar dia adra government al angara udir ditir mal logran ditir mal infantum ditir mang olam adra government lam ngara kela asibr mitir gay gidel dimnal ngawre ni government tirgam na out migrate club kul subject ta masadar ngi lengire del musu se tir mitni kamsadra ay gal baby ablu ya syabal mamrigel ngaka logodong ra last week mo adra a pension plan nga retire tidim ne ko put together au desiro ni tra makmol ngi se tir abela til ay gidal face mi el arsis el ay gal udaw del mora retirees angara 3 million ay gal podra bek lirage ay gal sois angara 1 million itirgal adar bela ul kira gere kira bela ul gum tangar bela endirga even din dori sel 3 million abal gula si 20% tra adar bela kira bela dian hara asyar tirapat muskul apa society makumda sal merda na giri ro si away gagidil muy agidil bukol wasi makarang kad mo social merda mutembe del sum kadi angara udu del government endi agara so rin merbela le bela dia kadil imol government dia ngalingar private ma egida dia kamna witness tigal investors mo buaran dire dia kasi ilmu permit tir mangariak bungran ngarak mungger giri ram reder gidel mod okle man mogilom kasur ngilen nga kamal waw deswe mal so kum dia kan merula alla algorithm tega gidel kan sunar artoklat ya pension plan na social security amadra next generation itirger mulanga tirge amo mamat sa di kamen terang gire de kau kle gor gagir ba dia mal to we have to do something akundas koraba rarungu ko wasigid ngaram mal to ngaringira beluat especially why for example atu ngayon aigal utmara akabli la mal maklo la sel utmara aigal tablol kabli ngaringira ora giblay ma oliol ngara ngarbalaw amal maklo utum idi kara ada keringi di bia mongi maiga ada ngiro go ya ngara ora mal utang rai kama direct aigal tuludin gete mas ngaram dia kas edung utel utum mewase dia wai ke especially nga kamalo Russell homestead
mua utum Moscow, magkli 1,000 square meter. Ara ay kaya nga 200,000 square meter. Nga mga under sabta. Tirgel adra sa ay kaya klibi lama. Ang malmestri rogoy, edi mada la 90% raut. Mga gaya naman sa Michael State. Mal asang ko lang ka sakto kami sa Krilia homestead lama alis. Masara ang esar di alola alis tirang esar. Tumala homestead tukut maklitial 2,000 square meter. Yung moklok clear 75% ra 5 years ang moklok clear. Tial homestead ra titi ikotulungin. Ul mambrigela same study ambrigel mo sa ul successful homestead ra mambrigela pamenta ambrigel. Mystery especially agriculture homestead. Mang namo gina ramdas lang bato kay gal sa edel way gal hong look the movie ba experience na rat tiang pas ba gut makli elaw manggel sa ang ramno ako to close state elaw yar adeng yang rat kula burus ya rest the tial out la utum Emil ang matel gibri. oh embal me oy mak aktiral ramdas lang esa tara ko na esa number 4 makosing anamo gina ramdas lo tia relia la algirel mauling girel Tuming girel merula la raut management raut. Il apply morar reklam ged rulil was utam ros morar. El atlay gidel part is the very issue gumeser ngeng. Itilah malungil laso. Di ala ka hitra point el ngarngi sel kada hitra sel issue rawase et what I call state ta kada milya kasi to sa kita gilt makay state el girel mo dingi generate ta income so a state tangar sa kita line yan national government al sumang mesa state government kalmeo ta mo bringing makarang so kada black create kal tablo entity lang ko ngani stalemate mela tira malu das hindi lakal kat makliya igang yan adara national government so help state so say nila kwasay so there lies the big issue where our economic development na struggling because of that. Tingin ako may singi Kambes na silto I call it the Palawan paradox. I see. I see. Le rogul aset rabelaw ang ara imala state. Ngara imo di other bela. Or kiragal state. National government hindi ka proclaim. Di Italian national capital proclaim. The problem of the constitution digid all sark masendia aklisi ang ara national government. Mang aigal state talpas ala losiga ulelo lagi sa igana miltir endi mol madrayus leng askuma national government de lo marargi lugan pura politics sirti etam ko di Exactly. so Sento ko na kanabis. sige the example mang although the ngarsel mangirigit hindi somehow ang dal chacha out of sync the solo chacha girmang di oila adam mo say ada badangila adam mo say we need to somehow find a harmony. Tagi del urior. Tari do rata. Mo ese hacer do magal el mora imliga, kul magal el mora idilis, el mora junto. Ese go mengalak la serso Maria malungin blind lombot orgira. Mountain top. Makno cheko se tiamblita. Blira investor. Adia ko sa laboy gara imliga mo o sikid klaro mo samal dilingid mo siga dule. Kada telgib el makreo sa igam di tirel adlo moral. Asori rumula connection til mora igal. Tokoy. Magidel kuk tiya ka connection gidel mortire ding ari ang diswedel kuk kirak lang argit amarang lar kita akanik tigid mo regal lem kadip imagine na algo que belong jaklo delo sito mo matumir ya otul ba sentra utum belang ara imala kabel mentir bela bay biyo mo la tumem foreigner mo la tumem bigir ba Wai si. sige na parang dela ka mintan lagi dia ka kuk subject terkau Dia ngari. takang wa malu lalo arko Dia tela di wai sel bilem biskal. Aku bla kam le. Ting ko. Arung ko bay rengi. Ding dia ngaga malu ay sing mer blulo sing mlalmut moringia championship game marira ko susul. Mulai rai nasional sa ilalim. 5th game magnamo aso sa si magnamo 3-2 ya Friday muti mamol makmalongit bos meu mes akmalo mes rai magnamo merkol taral kumes la sports sports 2 years kumes ay kal sports Palau mes tial plus aiban mamlora ikanga Salomon se elak malo mes emlas tatalilik o mes au elam las tatalilik pues
ya malomes di ngal exercise alin dir talbu exercise di ngal ke sel di kim sa gat so tumaji misel atna ya change sa kumes almost 100% tradu ngal ada tialo medap tu len tiga di mistake ngal ada si al coach mangal al coach ak mutil makumes di kalbu ko ya kyu mendire mal well kora mal toka error tira igal sal ngara tial regular legal merelal ligan en ko mesa improvement ngi mangakmal londas wase mal gireden mal do sweden mortiang e momot mok tial to sports amal ngal ada sports amal medengel wase rulau sel discipline mok tirak la ultrak la to e rulital medengel mom sisi len mundo imulat ko mal gired lo tau de suet ni e gida mal la muebla except la defeat malu besel mediocrity jak ere ka mo competitor outside ko ki mo langas are ko de gidra pa bela mo jak gired mo kay unga lo sigra o siga kol to dak sa del mo de ko de lo set ang gired starting ya school ko mesa school na stata a sports school ikal inter high school malungil mal imo atoil elago na mo mula balatics elang elago me se kadu aptluda na so sa balatics at least tial to sports medakat makli nga amal de onda so sing tial to yakyu gel tia national sports according to the Morabek elementary school ra first grade el mora lo me sa film mor misel to dangal gra 8th grade nga ascends el mora high school misel nga ito draft mo sora amrigel nga giredel Michael lo suero tauta maklot trel to ko yakut mo maulo ngolel sigida maldi onti ka makmal lo ngito sa tigel adal kang gester tiam kami ngara obis ra buhay mem turulala ito mok marangaligede bol si ilmo utmok la patengin ma aungil ma discipline team mo so el base ko pongira gut makliak lo ora lo ad mongin Tabo jak. Okay. Ya nga ka madre ko maras telang ang girma. Ulang rigel atara superpower sports tira at number one abulat. Indan ngarang ngari incentive ngartir. Ako amdas wak mase so mga number nga little league ma tir national teams mga maral. Dire kal makita agag del corporation of Palau donate taudo del mortir mala a tax refund or some kind of credit at taxin. Mang dia kal sa spare excuse ma se blongsong sa budget. Kes ko mga budget trawin maral ma nga skula matigal liga ngari incentive tir mo seguida atara foundation mo si sports. Ako Amerikala o nga sirengale one time ora idung yok bitan la state ra California nge tamdol mo tribal bana alil leak for a while amdor nga kora moratorium ringi their parents are more say di all dio tigan nga lagir eskum mo tribal kora awanaya a coach al ubeng en umpire ito susok ra baseball field all the umpire let the passion ra sports oo mang of course tiang extreme case and this hotel mo say bebera puluh ulang ngila sports active parents are behind ringi yang area udo somewhere finance awil uniform tir mawil practice mawil ada lo mes tir mang temengek mas ngal gal lagi mga madagi mongang so they come they mold the person as a whole athlete eventually I think we're getting there mal agree ka mas Palau should focus orientation lagi del more sports lagi. Then the better athlete you are, the better you become in life and in business and in politics. I say, I see. Yeah. Ino ko to ya katablo oil lo mesel budul kabalmente of course en tirgaya all about resources tirgaya malibala policy makers kada malil tirtilmo mo urior lomdas wa ikal toy. So that's one. Direkal ko ngarang isel ko part tra community kita motmak ko mula ngara duai kele ka do sa to wa leader league ma ngarang klel. Dihalo ko address ngi base ra to ra media tiang direkal ko mesel ngi direkal mal important mo sports development ma to ra wa yakyu leng
Ay gal isel ablu ma isel asel sum kada mormeng sel muy en lemutel kervi sel ngwila aklay si ay ma arengal aklayo nga adro nga ablu ma ngalang tel ng inspire ay gay gide sel bo nga ay gay yar ada mo blakarang lilo musub igalo sel next season na kada malara ako. So where does the media fit into this? El asel the mesra aktimo melko ra simbung ya ada orang saya. Dia ka mal minimal a sports reporting. Sel a local sports reporting. Sel da blur belaw. Hindi nga Island Times matya belaw. Ya tya belaw algoro Mr. Uludong almo. Makasusag himlo mere karangar eru orang ututaw. Leng wase hal bam gisa sel game. Mek siya story ngi. Mara adal bagi sila tutaw, tinggal dimlakal bolomes, sebelum ayuan yung sila bong. So saya dedication ra medial girel say. Ang bayot ati tatulwa say, abom sige adal may, hindi siya bayot. Ang tanggel adal boto sige ngi, say gina mal di imo di yak bolomes ngi lo say ulubo bang maral sige adal ala mom to mese emergong manguywa ikal kakaro sa sports ya yakyu basketball, omingiga, ya kita na to wrestling. And create tra vibe na community, create tra close support tra community, the community at large lo mga rasyo bay, mangra mo close support. Isa mo close support, kita matengen wasya klisi elay ka klokol, mga organisasyon ka klokol, amom sisi. Maybe hindi na inspire our leadership gitu lo siya ka halang pudula ima derngima. At nga bibira tax sa dollars al mile support tayo kat program. So saya kita kung may sasalangi. We all play a part in it. Hindi saya kita. Lang ulak pa duri tiyak tapos saya kami namang dakam cover sel nga nakkel makasi ulit mal akimal cover. Hindi wala dilwa na sports reporter mo di tal Mr. Moses Uludong. May silangil nga nga alget nga. El asel tokora sports, el bora tokora sports. Sel obora akwamel mo. Abela obora akwamel mo di talililik a NGO. Isen pasra lilik in school program. Obora akwamel high school mo bare borger marang algara asagira mo sagira it's becoming a school program. Sel suma mo ra school mon mara school lang algay multo uniform ringi ma akla ka sports so it's school program. Kita dia ka school program gitu whatsoever. Isen sum ko kasi ang school program tegel isen intramural school intramural highway dia mun trok to kalo rur interscholastic to kasi to dem rur to maharam talai me you know isen obora wa kwam ngani ako sul doon make sure ko mur telo tirakra la tretele mo rur mo maura mo uniform ka discipline ra man ra mo maralan mangmaral mol mora little league mora senior little league, mora Babe Ruth, mora high school, mora NCAA, mora. Kita dia kasi kita tinggal little league OIT, dia ka school program. Alas tirang kontal kumda sa Palau high school tungya atim ringi. Dia ka loba support ra government. Nguk titigan ka school solila kuto malagan dia. Dia mo dia mo abi dia mo sige toy. Kuk ti physically msisi buy ko mula kyo. Saya nga selesai. Ngaja me Ikan el ade itu create rakot little league belo. Agua be league strega de Francisco Triam de adra league mga kambi ko certi. Kagi soldado bigra sus el martial interview ra hoy de la as agisan jak tenging yak muna asim de ko manong sala kambi ko tsanga ra little league. Oh. Seguida esen marur ringi ya awatial lorur ringi el al little league. Adi kal girel di ngal ka mo member. Kau matmam. Lendiang ngarang, sen molgor niya ko tel important. Lesum ko daw yakyul el bigar el ngal. Yang mer ngal gira lumir besiri. Mumad di men mesto be serungal ka. Al sum ko obligatory giri, e kemo na maktanal der rogui. Di guru ngel got sum se rogi yakyu. E tirangal ka mo dipendere. To si el bedir. Le ngal ka il persuade de wese. Ngiri trainer gaulas de sel bolo yakyu ngel game ko merse. Emsul Los isakra ng game, ngolin sa rapots. Dahil sumakot sa kasi, borada ka out. E nga may sakaw, hindi mo tumira offense. E kaparin siya kasi, maran mo siya.
Kadepende sa ikit el disiplin ra ngal sum kato til mo tra to ra ni yakyo. Ingal yakyo mo til ra. Mong imo na to gumdas Mumbai. Bane nga sulir tigal put together ra li. Di after se kada makara. Gira ministerial loya sports program ra agenda tir. Ay gal elementary school hukla ka ay disiw lo yakyo em to mormort. Ikidam nem ka karel buig ko kaisen. Kada kayo bata kada stobor, kada barebor, malu bisa tederbor ngakle. Something to do. El lo tira klala. Siya mo nganya kam na to melala kam kana. Tia el akada de kyun mo tia gidel. Do Palau Major League. Makata di dia katar gidel look backward. Siya dong lurar mo redo, siya kita mati beginning. Ara kita namo dori, kita namo 50 years del dulu. Hindi natin di mo tila lula sports kung dasya we make it. Hindi wala ko to lula. Magorte lang Toribiong tarak na sa ibale. Ngara elementary school sa ibale tarata maklo bragwam mura summer. Makarata mo ni do ora madala Atomic store tia kukarwa latia Villanueva. So lang yung pasar buig ngara skura St. Anthony's lo uniform football uniform. Maka mo do orek mo si ngaka na mo sa mura skura St. Anthony's. Tuk mo si ikaw ka oras ko sa saibal, hindi ka sports sa saibal watiang. Kambes ha? Mang sometime sports sa el mga tigay ka na nga mo o focus na education, sports o magand education. Itirigel superstar ay ka sa school, tirigel mala era school. The physicality a joining my mentality. Diyan sa el team do e diyan belong sa school. Ala di kada pirang malkorama o meset tel to sports kita mal makasay kita ta problem rigid lagi do sigel gadung yakyu maigal makasay igel mo berur aigal molmutra 200 ma igel dum duri masager sager imra klol gumes ngin mal sab edel mongiringile kita am kade mendi kada berur gumes tigel boy ko belam lo masager away akwam mga high school ang bigil at stars. I mean, temal makmas iti kita imo mengladir narol egay kita igil tanga develop statra school. Igil baby especially basket mal forget it. Nangada basket hindi kasbet. Hindi ko malo mesra. Matanda sila physical hindi mental asbet. Igil got sira mi hit awak lumatik. Hindi siya emel kuk tisubi mo manager. Hindi ka necessary mo mauso ko. Ditial game, matial understanding rin nga. Importante na rin. Ay, sir, at siyong gusto timalat ka, awasi, malbo kasi ang kadol, tinatang na sports rin, kada mga international competition, ako tumali sa igit, ala kakaraw sa sports. Ang sula ko sila all-star velaw mo kasi. After abol mereka training, marbekla ara di ulda ako, sir boy. Ay gilin silo para kuranda. Asap eden mo correct track mo gil. Di gil di kau loto pero brainer kau. Ay kaya ka adam datangi. Kasi a physical error ra kuranda. Everybody should be rule as physical error. The mental error of umrul ni. Bitial to ko sports ang gilin within you. Kwadik mo luway siya kau pang Kambes. Nga kaswakal mo tatsa to ko ra senkyo. Kadala tiyan mo maregal Sunday president tamna ko say mo. Declare, officially declare, manulam siya kata sel tentor ngil, cloud tentor nga rakoksay. Tama, tapos ka radar tel adam nasi. Several hundreds, sel gumes tel crowd ra, mlara TV. Sel bol tema la senkyo ka to ra bol nga raw siya kasi terot amor murt. El angra mangra tamo malkoy sel bol rute. Presidenta, sel, la presidenta, blega, kung mes ringira YouTube 11 minutes. Yak sa mga mes nila, so, ngare lang ang abol, ngarang mokmul girel tiyan launching ringi. May gagita igel kuk sel, al sel tel al tiyagitak nilay. Maybe arbek ladok mleongot igatir di. He touted his accomplishments. Yeah, ikan lang mo maregal. Seral medal January 17, 2021. Elmel mo trila. Makwasi o igay gito lang. Maklaw lurior. For example,
meletat sa to era a COVID len meletat sa yun sa del time kada belum madak kada madak tertial pandemic lemeng ngok mangdita agro belau di mlo se adro giwa ka kaltareng ma urior belau maigal gut makli mangwa ka duloy bagi simna ka buksal ko rahmal loram ramo el girel meng segi de awal gol dilid wal ko rasim mlo se el ngogi ang urior mlo se el loy bagi emol belu ong erungen meletat sa to era compact of free association meletat sa to era compact of free association kasi mlo se el gut maklia kudulo spero si ureng ra serat approach sa to era covid el ngul apply ngil mortial al adura to era compact tum kata direct git maklia ngil al adu kada mlasay ngi meng ding of course wa cetera process belum bigala ngut al tokoy min dakat serat mo ngaraki di overall in compact tam leungil ya of course SL what the clore other sorry direct seriya kasi tial PCST di presidenta madu leng kal presidenta dia kal losadra kitsa losadra PCST dem sadra tial inflationary pressure aralangal na aralangal ngwase tiang comprehensive tax law menjakadil to raigang etat sa sel aigel important social component tertial PCST al sera PCST ngarngia child raising subsidy ngarngia atora tax refund ya tax refund sa igdra bol Google sel mande ya government tamlo awor da yegi obangel say and the regal mlo ay selwase our employee ra government ikan na mombre kale rura kanila $60 each of the last 2 years. That's $3,120 sa ABS Uludong ang arim lamo ra ketingira ara government. So ay gayit ya alul lokoy ra mababin jaksel ka maldito ba kasi appoint tertiang awasi he's going to run and his accomplishment try kay gid isuling ngara economic side of it tiay gal no mereka now selgul mesni asi ngaramo be ngarnya be esel mo banggalay kang maybe ang adra kabol ngarngi ndim na kalo oti asel ko meseti ndim ngarngi abo longot mo karngi olto badalngi so say gid ela akmul wase ela sugu nguk former president Tamir mga Saudo reng sa isel mo declare nguk ngarang mo laban merang nguk mormur tulo kiwa ngarang so say gid ya gomsi adi interesting al issue tial toira Palau National Marine Sanctuary toira Blue Prosperity tiagi dele Marine Special Planning adi mla ko touch ngi hindi ako ngeleng isit piko sen namornya ikan ko ra NCO mga nakkel maklo ako ra issue ngi mung aboy ngi hindi mla ko touch ngi esewan ra a clow defining issue tial campaign so sel gumes ra atoira campaign ra 2024 in sel malclow modifying issue niya atoira Palau National Marine Sanctuary tiang adimle early on ra tial administration ra ngara March emlar niya oversight hearing ra PNMS la house amne proposal wasi tial existing el Palau National agilal changer ngi say gidral bornya ring el daw dira katal gol mayus say gidral men mutel a latest issue tial tora pew matora nature conservancy ma tekteria madra ka bol lakla number 2 cloud toya Palau goods and services tax especially tiay gidral 10% del increase lakla so seral Google taw tra January 1st 2023 ako lumtas sulwasi ako silo assessment na kasi tial angara ang elol malbuil ra last year 6 months giwit 6 months yar ada blum na mom saulaw do swim marim mom ering ya mara alwa technical math kaya gid mol elang important ta kaya gid luwi ako important luwi why kala lesala say elal mga checkar ada tra ko mo elak ay gerro ko katablo oil ko omesa sector blu am digele ay gel oil break or make ra
candidacy ng presidente ablo oil economy. Ka economy ablo oil unemployment inflation ay kita ablo oil gotel silbodo sa success ra presidential candidate ra ablo oil dependra ay kita el tabulong. So tiagil tokora PNMS matial tokora PCST agumda sa gigi ay two major issues ada kabol dum ding ada feel ay gigi mo so siya daw ti assessment na katial nombre kal Sunday tial gukora early an tial tokora thank you Kapag nga ko na kami talaga kan dire sige mo tu. I see. Actually, klul mes sa portion sige dele rally ra President Surangal. Like you're saying, dimlak sal mal rongasit mo say what is the plan for the next 4 years. Yes, damsada agal past. Everybody know the past they nga news. But I think the voter wants to know mo saying so what's in the works. Tiraw the swede. Candidate as kumam mo marta gel plan ringi. Di adra blua anamo statel demand al ubto social condition anamo demand ringi. Engel tara candidate as elotom da gid ludasul address ra social issues, economic issues. En mol atora migel en still the thunder. Mol musel limelight engel tara candidate tamang. Girelo mamadalo to say what am I going to do? The other belawa history is gone. It's past already. Ngaranga future bodo mesringi. Aktribal warrior belaw ligida madi ngara popularity contest. Okmang to na huriping era ba duk mase fashion show. Tigila Duterte. Adon ma administration to be a fashion show. If agagidele a rally ma hupla ma a speech ma galgora colorful ngaranga agi eventually gay dimon mon mamat. Till end of the day, it must say, what are you going to do in next 4 years? Legida mo mlas must say, sira beginning of the administration, el mo ending was my life improved? Legida mo question. As kung hindi mlak, so what are you going to do then to improve it in the next 4 years? People want to know the future. Oh, I see. Like you say, Amerika la ulang economic sa global goal. Economy solve a lot of problems. And number 2, namo close issue ra Amerika tel border. Like tel illegal immigration am not mul mails namo masaka gale city ma tanamo kya school ma ay gale social program am la overstretched. So, ngel murmur lang gida Trump namo address active more obvious start deport. Lang address a social neither other bululo answer to the tell existing problem. Makumda sungil candidate gonna get a lot of ears. Gil candidate mo say, this is the solution to the problem that I see now. Iria a beautiful speech ma adala ma obgo ma adara klubli game. You know, I get eventually hindi ka sa elosto by ending people majority of the look mo say, what is it for me and my country in the next 4 years? Gabong nga ako na. Biang ako ram na expect presidente lo siya. Ako mdas yung kidedal mo recognize ko ngelo siya. Ako to problem rigida o tutelala. Lesukuma ablia bulis mablia kalbus mamadera kalmreda bulis o mulak natumliala. Mangmal kita di mo de kau tutela udo mablay makakungyal sugumar ada belau adi kal feel was it safe sumar ada belau gik tamalak ngartir ar tangren mar ada lultaw tala atau malla alla ida lultaw mangmal klo to me ela kadi mo mes kadi nguti last 1 year na telal ada namada be kalbus ada asinam la do drua tartir ada ngartiam ada narmi. You know, detail Toribiong narmid ako sa ginele kaya a turista siya ba diri de elis. Ako sa igal ko dal mata igam knit mata at malala at igal sa el diomes moit. Ang girela a presidente was en girel el directial na kamna hearing ra senetre eli. Kumisan gal el Adram Rigel kumisan gi ek malche igal babel ulto imna che karengi
en mal talamal nga di mga dadu kan matangel was en gam ti tur ti aluror e gram na mo mal mengilo bal legal mo mereda ti al pulis e mga kamal matanglia ageisra oda gara nisra toni no migren mo minister ata atemela chanson tu dia recorder ngi moria question ngi Bagkatoda katiki, molbi ako lang katiki, molo tiri, mo ita ikang resign maray lang kagidal di. Tara ko tun mo doon, ngalgar wala environmental. Mang maral ko karingi alam le mistegra, recorda singilo, ngal digri niya ngal galais. Manggay gidal, gido to tiri, manggay mas velos okay niya. Tiagira ko, tiamral to, tiagira. Manggal adre lang agidal sa velos. Aku mesengir alien al mutro tebdi selva bierni el di dalala blula mak malo mesa actor quartesa alo lo que ngilo ase kawa di lulu ase al pulis agirel ngaria integrity team anestiri ngarol pulis kol du ase mukahale ku gerka lu ase ngakamla che ti al babiling embra atel al meta university eti abla pati ngilo ase resistor ran Vision Kids Island Immergo tiang apa aul ultrawa digri ngi tiagi del kon digri ngau menganga melmol meloi segi dem lak tiang nomor rak in motor daikal babil dakal meran maul to hair ngi ara complementary kit immergo kai del matala senete melmol na tiagi dar bor meng sel mal mo masang kuria ose al sugum elaleng mengkanda temeliala Sukum ka ang wablo lakal kung dikri rakaw. Aplikasyon na kam saba, personal government, mo ultahar rakaw, mas ka 51,000, mamamarit ray ka. Blo lakal to ko ya. Kabay kire mo sa kalbus. Oh, fraud and forgery. Hindi ko ngel wase. Agora sa presidente mo sa kumer adam media atiming ka. Kada atimang kadagi mo ngalila. Daka atimang hindi ko mamdas wase amaret ra bla pulis at ra pa boys, uldat mangilat, el manggar nga. Akirel beral toko alorul beral babier ngi emran du tel uror ngari ya skulel mare gordengi otu tel la mal klo tu tel president akirel addresser ngi dasel oiti imra atukol wal talmal tegidel government bel mutela makmal ngi tu wase al candidate polo mesa segit madire tel toko hospital mal to toko hospital nged adal mo liga life regit aklo tutelen ma atora ala mera regit aklo tutre mingira del kutmok laiga mera temela senkyo inna mugire lo ai saiga mar ad mormur tigal mormur to bol announce bol address aiga jaka ko besiri Jackson goma ang irmang ya asenkyo mo tuira a dining table sil en aigal losada campaign aigal mal makluto ay sino nga kasi ara den gina nga sira al kotel mo office el mere elang sibel peri ara la aden wana ka sibel peri asya pina kan sibel kada ititir adra kabelmente temlang mau tudir mo a retiree somebody then not a penny to their name التاجد التاكس ريفاند دي ملكسل مدري او اورن دي تيا 74 جيلا قبل منتل ديالو نيل سيلبريت ال 74% other below 15,000 a 15,000 انا دين جيل غاورا تراك اسومو ميلا درون كلين يغاو تبدي او اول واسي اد مينيموم جيلا دنا 26 من Mual koram na open again o war ma hitia manar blurian ma bula. Ikad musu serti lo bawani refund. Ya ara den girgau ma ara la mema shopping girgau ma rogam lo bab angar ogdel basin. Edim lang lo ay si anda dura ko tulul. Ako rin seringal tirgal agad mga dadu. Itagar nga mlolo ase tiada algiu simbani tiavat. Please. Lakabor all yung buhay mo, kaya kan maral tokoy, whatsoever. Tiada kalabat, tiada PGST. Hindi ka sila PGST mo, but in any which way you can define it. Kung dasyon gila lakabor mental, lo siya kita maral tokoy.
Leng, telo ko rin yung mga important. Also, manggal adalo, tau tala, abiro ko lang. Kadamla ko ulo sa society. Siya gini statement ng ito na officer of government siya kala si barmurgi, arun limo mo si barmurgi. Ewa boys. Magkita na ako number 1 in enemy kita ada media lang. Toda sa siya. Tira dia kal siya ka bilang tira enemy ka. Imna toda nga yan. That's danger. Mela sa gid to ka sa kyon brad may. Ako mda sa issue asi. Kada mo 374% ng other belam abu. 74% ng other belam abu la ko kada lang arba to ko. Siya piniraw din ng arba rogi. Sel le subject maril gumdas ng ngire del smoothie. Tiyak ko na solar panel. Tiyak ko na plant rason. El government ko rin sa tita do lo siya batteri li tiya. Tiya blad consider ni ang ara rilin merki. Makukuha ng lora ang ayangal mo. Akmaludura ang ayangal direct sel blor ni ang ayangal about 5 years ago. Ang ayangal rilila ko ng mother project. O solar dimla kalboryo ara lang gira ang ayangal whatsoever. Lendiak sila PPUC chair sa ang ayangal ng ariyo ka. Le ara dengi o mga sonsorol o mga bilyo o mga order diocese. Tiaka. Masyal solar nora ang ayangal dimla kal ko ra mo sutri ang ayangal rak mo mara. Ya kung daswa kay gira la government clear reminder gidile. At the end of the day sen moral morablim mo harabil ka mga ram. Kaya kabaliminta din ba suwa. Sige na. Kabenta na kaluti na mga Kambes. Biar, elang kadamlame sa presidente, ako kurang sa former president Tamir Mangsa, mo declare maybe sometimes this month. Magkano regal, ngira del wrong sa trip tergal terul candidate. Ay gel ngal merate, bela kung naso regal we are at a very critical time our national development, ngagira Mr. Henry raw ila program ng Southern Out Migration and multi-serious issue. Tiya kita dalam kata-kata issue, dia kadil issue lah surang alwibs. Tiya kita dalam kata-kata igal nomor administration lo balme, wadi dia kata betika galak dari vital masalah tarwa utum ngarsel di mede dia ka USPL menjak kata tengel lo asik tirgal menggu igang ngaringira udah swir gungul el guk open untapped resources sa el guk spur economy na balo ay kita kata mes tabay kita ukora ay ka tirge mora igal tabalo mortel ko tanara balo bisa na balo moro ko ngargi tirgel murulala kata amor meng sangklin kata mo sitro at amor mo ay si election ni ram. Madis one small comment. Ako tersua ka quotation ilag a former vice president kela Adelaide Stevenson. Dilo kuno ase society progress by those men who took unpopular position. Bergulak mases kum kawa leader ablu. Engusel kotel mering elurior ruli. Sige na change the history. Lesum ko mo girmang dir ngara asari spicing do mot are. Believe me, 4 years, 10 years sa mela wa si siu. I see. Yeah, that's correct. Ada bora lightning hours in hindi nga niya babir na kaswal uyu. Itianga mundaswe. Upload masaw da ni mar adal akura. Umdasul wasin sa gagol mo. Itiya babir na imo langal kana masyar. Elbi Palau mangmilu sul meranga kalungul ring siringa kala. Milu sa TMC attention ng meranga. El masaw dra tel refund tax refund. So kalau uiwi in its entirety. Masih nga ka abi iga melu radui. Makmurul obong ol sisa barabay. Imrula urere lardir Palau. El melat karang alikek. El losub el mobir Palau. E direct la di kier Palau el mora ko delir. Ay si. Masih atora oror rabru oror ablu aku reor el mela dengit ara arole laral el mora masay e mangatmok lomaan e ngaringiya makliik yak manges el mora ablu mamasang mbay beto ka ade el di loit e abu sakmal klo
Digi arad malu betemla arad lower el contribute el mera government. Nga gamla maurol el contribute el merti al government el mlamo dori 6 years. E direk rengelegek mabik. Agul sis akretir el mom gedung. Legi medengel mo RCE ka tiak al adr belau ndi biik. Marngelegek agul sis akretir el mom lang mes e mungul raru rot e maruk tamaol ertiak kleblilir. Abik tiak kleblilir abik mar adr belau. Membelakar ngukul kirela belau lol tirak rabiik marngelegek egmiak mal beoter gemiu ak mondiam adr belau mondiam eligible and mora income tax return makuger maktioger agidi adi bakatekli tial loro tial quarer ludouda masi ngaram tirgel adr belau el biir rabluma aguk mal sub del eungina del clear maurerir e direct melanges ora government terkemam el wayar adr selbulu akmal muil medengel mo president terkemam el hilda haini amo oger ringi akpo oger ringi mo tangaras elim el adra erbelau eng masa ang clear rowi kadudul waseng ungil beserir hindi madangal teril wal adra blurir wal adra masyar dia ko mas rangak dia martial akmal diwa belau el gegrey ikadagaw ngir rohui el adal di kira blu betir kal adra belau el musuka retirement artir mangidi lenges el tuob dra government rekmam agigot el gau gerreu radalong alam agi madra masyar. Kami akmal mlamo klangabard. Ikmam el islander akmal diway gamiu el adr belau el mangadra albu. Kadamlat mura el tila angaraliol. El islander akot imle temle kasaba rangaramon me. Ngakakmal medu el meluko atokor belau. Aku melebult, aku legoy ending akmal mengul ikmuti. Yesubeng lo ngalakal. Ertial magatatal. Tial tretal dial itel malub en klibelaw. Tiang el telang arang. Masekrel sal mal magatatal el gimum dasul wase. Mlamodiaga masuar el como mlamongodo adaluil raigal bulu hal repeat se ndi mlagum dasul wase mlamo ka karo sa adaluil raigal bulu ngagat tialo modong ara blumam logel como ngaral ngeso alo like tirgal adr belau el biir rablumam leng el dengarnguk eso haga lo que era adra FSM va a vivir rangal como toda ngarang lengungil mogodong rablurir el como tirgal adr belau el biir rabluat nguk ngaras biir el melay madiak akora modiak au tutlella adawil ra aigal bulu mal di masar nguk akti oiti irtiang edi soagal mo moita mo'omoltel di ikmal di ombodong rabluak egiti tiaul de suira el tial blagradla emlam gatmokr belau komla adi rekmo ol diger gamam ramri edel time luai gel ol diger mi mor adra huiripi maral diag el itel diag el tel akli belau komeng e gamam amral hutsulo eong sang rablumiu aku mtasuen nga adi imol adel sbel o tbedeo de sbel ndi isiul
Ada ngot belum mo beri raka ikan di idea niya was yang rama pilang lagi yang ada yang lagi namo muklo yo merulai gel whatever you guys are doing sel bornya refund ya committed Harata. Naka ura kabelmen aku mesti ngalak kerak di bela orgi ma arogul to orgi de mora United Nations Human Rights issue abela enggak wasyak mo kira haini kan mereka ramasya kira di presiden ramasya leng kumya ko lengi leng ko mo ra ko nim dan ngwarngin masih tiga bela ramasya obo mo kira tirin me len dira katal ngania wa selo brun mortir takman ngarpa ada bibir tir madungil na dalang clear masih ngila kapan metra masyan mora ngidil ada kira masya to sisi ako mdas wese isyul il government tergid agiril mo ngilo mesri len dia kada enjoy merog sa akalit yan adal ngarap di tadi kalau mur si kita jak si cloud to ko mdas mal cloud to man ako tak mere nga sulel mde tidak ko ultra clean dia ko ultra clean din ngalira adal kirbelaw yang kabis sebel dulu imol to ko ileng assistant in law nga kadira maligel. She had the same feeling. Mulung basul wase arangal ke la di wam kuya arangal ke. Ako agi markri. Edi mlaka tal ngo osngela government belo osng kardir belo. Maldim la. Blol adra kabar. Asum ko order tia mo order sing mamla permit la order sing. Ngase mang dimlengil mul garmur tia service adra belo mang. Ya tiam le kora kagril ngara testama destala. Ela government kita mlaruli apala silingil. Absolutely hindi ako lumakalor adra ngot dulu. Yan adra yun sa ako nga few years back. Yan adra social security niya. Ako na luna SS sum ka nga ramasyare. Uludong acceptable na SS kartiyang. O martiyang aborsi mga ringa SS karse. Ako mtas yung ko na giri ulo all to dispute giri awat ya giri dulu. This is bigger than what we want. Kami gumuur ka yung irma. Hindi akong mal gigele tegora aklat malam tel aklat o marakel belum girel di tabsul mal bertakra o tamala la rigi de losing dia kada bodo kito om led mara adlen citizenship ya ulang kalor rangi alo ben ebul marawlan girel egida of all the people egida amla agotul botokol adra microracial berida bibira plu akit. Kita agotul botokol ngarakwam, saibal, FSM, yap, mamasyal, mamrigel, mahaway. Edi ako adra ngot plu ngasel mo igit except adra huliping rela mar adra asina. Mang esel da bongen adra ka experience o igagit el tokora. Alwase because ka adra belau edi kasi embalartia. Especially sa kumkaraw tax. Ay kay gel ngak magras mo ito ko lekor ay ka abol du kirtiam lara sen titu mang buk na ko sa eklo mo atra ba sengi ay kay gel the siksik tengi big time mo ko hale bay ko oti tegil tara al case mal waitel case ra ngar diram digel lar tiang de atralla nilun me horror ngar tiang ko ma ila tara ruwa kargit because segang ito tubdi tungur moralista tial waseng dekal sebel beso is gal singrang alien undesirable alien blakatak raham pakto se tial dekal sebel ruli dekal sem ada brigela kingleo sin sebel moram brigel muslim euro nga school ma ada brigel merbelau dekal sebel tubdi ada brigel waisel tiasel mal mugul temlar government kita melaruli ula ngod luul digel dial girel kan gister awat yal to meng whether en tax we fan malu ben mo si bar ngumrata ada amrigel ngartiang ba government e otopedi le kai kai kel kita mering kita mo bralo sense belo isi ide kas e abluada no kita tara got lungira Gede lungira. Oh, abela oh, ungira adel selme adel me mota akl mar me abul et mungul ger metet. Selme adel tumu adu sib abli dem glim sabli. Aul mungura mal masa mungurai kalau merul ku pitu ora
kablemente adam rule ko kobe sa tukura klaat malam tirar Dak ma interesting subject ka boja. Wase okmo to ma belawa. Tora migelen living in a vacuum. Kora aceleres ra bul adam dia ka adal madinga do rule. El acel escape ritiang. Wese. Ndi gida ngara ngela microscope ra brulat. El alngaria media ma internet. E bolo denga international labor organization. Etuk masa belau amalamara human rights. E direct violate sel fundamental rights ra adal osiga klangarngil mongil. Ulam mo tara bul mo siga urior. Ang akadi akuril tiang of course tiadig morto da I refunded a few days ago. Hindi aktribal simbal mon molguk tara journalist am that mi postringira a Wall Street Journal a New York Times ngirma. Ave lawa grebo lagar turistil me. I mean ako di concern masi aligi da mo branded as a discriminatory country. racist talat A racist ako di concern agegi. Wese. Ka boja. Oh, ya tial tax refund da. So tilagi del babiera malungel respond del morsel argument tra bebi del wasi. Le omara huriping eta mas kemari refund omara Bangladesh. Dia kan dir atra Bangladesh ma huriping al foreign workers na gida. Tergagi da al bebi gida martial ma FSM ma atra mrigel. Tira lo sisi tigingi kom bukti mo mga tukora al adra huriping ma Bangladesh yar adra mrigel adia kalen al adra mrigel til provide tax refund ma al adra martial is from this later take care al adra al baby digit care al martial so ngarngi agora leid le ser gidel argument el wasi dia tiang tirga ngaja kalau ru mergi de manja kalau ru mortit bain gagira imbol tokol kul lo otie so mle ngara 1.8 million dollars atilo betul okay sel 1.8 million dollars at taxet el tilo del mor omsang rablur belau okay mangara national treasury tira dire kal galet taigel taksir ar adra ngot el belur malo ar omsang rablur belau mang mix ngi mai galu dude wase tira al musari fund del mal maskit ay galu dudir ay gal tax dollars ar adra huriping matang mal maskit tira oleh kata dude se adro mes ringi wase gi lay gang abi imol wase Imol mangko kadi mo mes ringi ngar sa gi del wes wase ay gang al abay taksir tira temla mal maskit de margo mare kata dude Sindi mo mga last tigingge gide Jackson adim lulu ra bekil temela occasion revela. Makti mo ko tun mo ra ka mentor kita ato ko ra bibiya. Bomorula gen so malulu ra at merka el mortis. Do unto others if you would have them do to you. Sias a meset na girelte agil taxi fan. Era gida morsel que skipper sel o muy Yam niya babiel mera TMC Dindi babier tigil sur ad libro sur to I don't think it di zone ma era de borsen di solo ai ser viewers el wasin se mo miulu sia babiel mer kama magi oi miulu watti agi diglo yang clemeri e kama mangari au writer kama di agi mo oti yang clem asu mo molgorak munta dindi al se men merti yang clem e molgorak munta ngi kama gi bom dili bestial TNC abolo tiria la probablemente Siya naman tilti ablay, man di wil omolgor kama Michael Somiu, di please im lang klura an utro kumiu malme. Mura record kama ma rejur bulte ki volto badam klura abuay. Kami do mo rangin mang ora. dia ngaka ang aniya to ko lagi sa kalm ko cycle sale maltar surol suek ya ekmal lingitel wase el got mok mo ngile lakal waise sel klelingel minister infrastructure ma public work el co-chairman ra campaign ra surround whips Charles Obi ang emno mo do sa Sunday madre kal gomesa ang arbabal adang arsel at rakablementem larse magomes ratara got ang arbabal educator rigidem larsel el MC ada doctor tele yo mesra ambassador rigidem ram rigel mei Ako nga tarti mo seto mera meeting al utam larse. Mang tiaigi de los pera radra kablement. Ngar eungem mora to ra politik sakmal melulu urga le president. Tia makngit.
Tiada ali tiapo ko de beringi. Magara ak try lo mesel rablul ada makno study lo siglos. Ngaringia akalment rabdi hel ma kuam malo ma huri ping baikal el mua adel oi. El ngaro office 24 hours el kota ngarbabal adal akalment marolat. El mongra rakyat pedangol le kundas rungi ngwaya tirgal ngaro office ngwar toktang ma. Ikal wasik ma atara kota jas. Sebala jas mo o campaign manager malum campaign chairman ataraat. Magrasip hindi ako tigil ako koldo kung gata adal sis makalbus al waram da makwasik tiasel nadubol tuak albangar ngi lendi ka gisang na igal morgol logi marak nga kamlaw ulit tel government rak campaign raharon me demne inbal bro me singin me lang hindi ka gisang makmalo ngi tra sa ligra Charles ministry ang olek resign at tilang tiamal mul malum misalnya orang ini bung, gale, dia kasih elwasit, dan dia kasih egel mesa ada government, ada government el 24 hours olah pamla government, el morse aku koldo bata candidate tamkara, you know, mengikil aku se aliyah, aygas sel sukum kongera, kita telgi, ara tiap waktu kita punya teraklo, siak malu lagi tu kemerat belau, please. Dukuk ngara government murta already le tirgal ada molil tertir amu mereta tel government birugul to ya kuk mo na government gil tabso e kuk moldo ratara gosia ya tadia especially asukum ngal ko hosia mereder kau gil aktiom da sungil was no dia aliwe ngilin aku mes tel invitation ngani ankle mengakuasi oleh ketia lakora ala bukti elanga di ko besing mga dadurega mengakmo akmur tial sekade mo akmo mga dadurni akmo lek mem risan tila mem akmo mga president mutar basul moisel tokora sera open ra super center na kamlase e kumesa presidente bolongo dadu endia al presidente Palau mga dadu al presidente asura san akdekal no okle what tian sabel waisei mengakumdas yang tokoy mlam lastat yang ada kalau presiden ala ada kalau nulis yang putar besul di es elder Palawan untuk tangga kabinet yang diurni putar besul stopri itu aku malu lagi itu mengambil ngara kabinet ngara babelat especially semua sakrangal asku mereka please don't dan ada mau next mau ikan ala mau tutak kami I will personally able to tackle kami asum tawa isila daksa always daksa ngongi daksa kam sa future tel government ko mama amlo uda imam al girel baikang mur el alsil mul so iso aram always aku nakakar hindi malungis ako eren mabibira tema mo madali ka Sino ka nga lightning? Lightning hindi. Siya naman lightning lo magala rumo ko. Abiso. Dia nga kamu yuran news eh, merupakan masing laringi arbulis amlo lorak langat panggil peringat praktis la boys eh. Ako ramu unit masing wow tial bela model wise. Aga baik kita suggest na masing arbulis sa baik la ba pepper spray marwa taser e directo la ba body cam. Masing bolon arrestra ada lubang ngaringa urdig la borni egel kamalos pe el prosecutor araat. E directo adam mo madaktik masing aga el anga mo recorded mo. Hindi kasi escape of prosecution. Kaya kita kung that's a better way to enforce sa law, ato la boys. I think Palau should be maintain May constitution of the country. all kita the peaceful country. Amasyar kau tayo minggu kira amasyar. Hindi ka boys ra, pulis na amasyar. Ma FSM, ma Nauru, ma Vanuatu, ma Fiji, ma India, ma English. Kita abuldo la boys, man. You know, it's an opinion. I think that Palau could live without the guns. Mal yang aral mutamal. By klo potential other belawan mamadaktra arbulis ling. Sa ilmonia aksidente mo dira innocent telad. imladu, arado na boys bela, mutamal. O ano aring kambal trigger press the trigger. El sector da tama da sa emal sector da tama. Enring lamada ade. Seguida opinion absolute. Di tu maldi quickly di Eden Mortel sa niya adal bay. So nga dir mal da ko marangal wasay.
tial community belau rogi arbuli sa swedro spe aiga akmal I would be very keen to know wasay ulgumang tagrugut makli assessment maral assessment wasay material encounter arbuli sa get to the point temlam gid wala baboy sergi maybe self release kita assessment kita mo badangel wasay maybe hindi ka necessary let's start the transition el mol di mo to egel ko ngara armory le el sumong tangani egel ko dial ra ikal metmul ko ra dial o mga dola babo se maybe la se dala ding ti ay kita to ko wasay ngire constantly kita mora firearms fire range training kung dasweng it's an issue and kita mlamor sel time mlamor gire redo ringi we assess ringi o kasi hindi ka necessary sel mo prove me wrong or right at kat clear analysis at tell the overall loose pela ya di quickly sel alait ni nga kat ko era tell supplemental budget olbi ra kalula o langi ter erular tel tela look el modo alela igal ang arirtir mato o banggera igal bebir aurior ra government key government agencies el lo langi ter tialudo sel ngara kami ti report kung ngi kasi mo pay rent o nga sa klela rent ma angarang dengi akong daswen dia kaltital olbira kalula wa face ay gid issue mangmal furul tumi ang mi ito utal nga seleng tial government ta direct kada mesa tokol ngal sa sel mo ongit tel metal for example STA adir ga mlaringi ong tilay ka private school el pektal private school abur belau ola olingi tanga se ora government hindi ong trira say ngwal ko ram lamra time mo nga ko adir ko si siwit tial in comparison may kal other mang legitimate longit di tialo ong tila olbira lulaw tirga every year et malaira angari hindi ka agency na governmental gisal way say suspicion na lang temela senkyo tirga katabatanga tirga ola may kaludo drum arakal na may ilum kalel to ka senkyo ul matamrur tel way say dia kamal misaw le Kambes nga kadire kal so kal di mora sil ngari akli na sirtial declaration ra president multul ra speaker ra house of delegate mo ngora mo umlar nguge mo asar nguge mo dak understand wasi ngara ma government kita mlamo wasi in mo kredi bla bluto si bol klor ngegi mlamis kemeri fante si be mudu dillo miskin ikaw do tingilay yang kanina nga sulwase olbira kalula mlo ongor tirigay del mlo malari fund tola ba udo del government in their name mo ongor al other government tirga mala I get abuse of public fund to me. Eso la ka ko na masya for example, ang mal dinga at nga ramsya at masipilo ko man sa donate travel amayo. Ay gang clock clear abli Tigal mered gid mla mo la baigal toy boy campaign on their behalf dia ka tartil ko ramo kita chosen ni. Please it tiak clock clear ro kuy agi altan dia ka ngada lam ringi. Di Mr. Wilter adile imotoy mergi de ser aski ko mas. Preamble gitu, yang government tergi, dulu mok pergi, giret. Hindi kal government tergi mo ban sure ma. Makundas wa ge man maklog to koin. Ang irma nga masaw team na mo route tel campaign. Publicly tanga na ikal il sero de na wai. Ngima de dulu ase era masa prima mamrula kali ola ble kon argo to clock clear. Tidi order ola ba udude ola blot beal. Omri gol mo neutral bornya wa Pickrick fundraising. Ya olbira ko lagi mo doon 25,000. Lungo na ba tingin? Ay kay kita ay taksya del ano itong refund lagi deng may ongor lagi deng may donate travel other lagi kita albang arti. Makuntas it's about time election here ito correct system. Sige da alas te se kanil bisbus o bang se kanil room karang ilma. Akmal mereka suliu masuk minggu ke turun rumah mereka Sunday. Ya udah masih gungkuk ngari kurang ni open ni lu dasul gida lu spe ni lu dasul gida la government trida ada bela urogui motar mu de vergi krato ko il dom das mato ko il dolu gida ada bela urogui koman sulat teru rubak nga Kambes
siya Kausischakl mo siya Sande. Kuman mo sa.